हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तमो में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambulu vinaka. Sai koe ongo na magalele kani nonde tu koe nambungi ente indai. Era mbulu vinaka na leo nibuno ebiti, era venga rabiti ko belepano ni nanga unongo. Salamuriti ngana kadambote kayado mai Beirut na korturanga ke lepononi ena mataka ente indai. E sabakan dita kana ministri ni vei kawaka ito kei, ni siang ni nono tu itabi na kia na virikotori, se vei suta ina lawa e boda, endo na koro tikina se asana. E bagarita ko mele timba ni marama, na buni bola tunde ni ministri, ni retona siang ni walia telanga, na lenga, endo umbasika ena kia nando buroki na vei lawa ongo, kapakatoka ena village bylaws, ka ongo endo na lenga e sotabi bagali butiko, ena nga unang bolembole ongo. E bagan di tako mbani marama ni tabi ni bonua o ya na kena reidi na bilawa e boda na toso ni be korba biti ia na ministry na lava kanga na be buke membaleta na be rara mataki ke na soli baga sala e na sona mbole endo so tabi e na sona be korro e bagan di telengani sama i baga dingu to bawa na kena baga dur na be talnoa membaleta na be laongo se na village bylaws. Tapoda na tambana ni obisa endo na bing garabi bo gona nonra toriwa besu na leno bonua era boy tabia na kiana dingomi ke na kiana bolitaki na yaya mutokodi na bing garabi bo ngo baka tokai na ya butaka esa ado ni kuo na kalima ni singa ni kiana torwaki kes kasa torki na baka besu endo na tangane baka tolu sanga bulu ka bambo tinindo dingoma na be yaya mutokodi so ngoe oka kina na bia ya bagalibiliva me baka na taleboni na laptop kina bia ya taleso kinang gito e baruta kina nonda matatimilo abitu e diwa nan rau na undul nan dola mai nan dona milion nan dola ka baruta ka mai na matini tu e na kina baruta kina be timi me baleta na sotsota ningito e so me la ki baiduri e balangi bai da vikir na bagalele kani nonda tukutuku na kene kuri e rono na semana stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bagading vinaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.